Egombora ya Burunga inabatura barukike mutware 3,2025 nemerukera umwogo wa Magondo, Burunga, Chuguma hamwe na Rwiji kandi neyatana na districts nkasembabure hamwe na Chegego. Dr. Diana Twine hatakatongwizeho okuhunduuza kw'eirwariro abandize kugiraho ikiganiro n'abatura b'Egomboreji n'ekigenderwa cyo kuhurikiriza ebiteekateeko byabo aha by'amagara omu kyanga eki. Muyambe n'abasaha kuba hati abasaho nibagambe mbaziteri amazima garhanga habokuba ha PHC nuharuga embaze gerkoraki erkwija kuno netukitunga harabaho ameza asatu hat this time mazira mezi mukaga eirwariro mu mushabo no washanga mabuleki yakuyamba nyambiyo kufa hakakubuze cyakureta ninga kakubuzo ko rukushasha agoreka ngutakufa yo toine cyo mukwatire buza nani mbuza ba district iyo teka tubagira monitoring team yo kugikora abamona bareba clinics as registering nka clinic okashanga nekora kayo abo kuba ekyo kikutwita mwaterana buri omwakareta jese mtwaro 20 nakutingamba 20 jese mtwaro akabiri buri famera umugomboreje eirwariro abantu bona nebejaha nebatangana numutabona private ward omu kiganiro eki niho Dr. Diana Twine ahigiire abatura okwejunisa amarwariro ga gavumenti okwehara abashaho b'ebishobobo abakanyira omu ihanga. We are having a baraza and a dialogue with our communities. As I stated before, we are also carrying out the same services where we are screening for hepatitis and immunize those who are negative. Omuntu weno otwaire license ari mu computer yitu wata mwizina ryo katamu okareba izina ninge kintu cyo license kiri mu system omanye ngo ne kichukuri waza kukole mukagwejo ukajombe kukajisitare nguru kugira ngo echora ende PS achikwe echora ende speaker achikwe echora ende president achikwe no yetengo bwire bwo kuhamye bigero mu parliament ukakora mu rumahare nguru wihanga bakakwetegereza okigamba bakakura. Ogu bwanyuma tongwizeho okuhunduuza kw'eirwariro kandi maternity ward, general ward, amaju g'abashaho za kamena hamwe n'ekiina ky'okunagamu ebyanyuma nibyo birikuza kukorwaho kandi omurimo ogu gukwasibwa aba UPDF Engineering Brigade. Aha bwa TV West nde era akiza.